محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى وذكرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن في التقوى تتحقق السعادة الكبرى قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى مناديا إياكم أيها المؤمنون قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذني الله وإياكم من دخول النار وأسباب دخول النار إن موضوعنا اليوم سيدور حول العدل هري يتورنكو الله سبحانه وتعالى دهرني en yetti allahu subhanahu wa taala on taguɗo en o fewni en o waɗi en julɓe eɗen tori allahu subhanahu wa taala yo ñiiɓin en e kadina ha ñande o ƴettiti en fuu meɗen ɗo eɗen seyditi wonde reweteɗo ala e gonga si wona allahu subhanahu wa taala ko noon woniri kadi en fuu meɗen eɗen seyditi wonde muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko allahu subhanahu wa taala nelimo yo ittu en e niɓe kefarako o addan en daygo iman yo jaɓe kisi wonu e nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe maɓɓe e kala ɓe jokkuɓe teppe maɓɓe ha ñande yawmal qiyama hara yewtere meɗen nden ko nde yiiloto bi idnillahi taala e o hutuba meɗen raɓɓiɗuɗo ɗo ko fi nunɗal haray noon hiɗen darde ɗo ayeje jantade ka qur'an
taskoɗen de seeɗa daren hadiseji seeɗaji ko yewti fi nunɗal en wawata hommude nde yewtere ɗon e nder hutuba goto kono haray koye ñomitu tun bi idnillahi taala iɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allahu nafiren kala ko nanɗen ɗoɗe kala faljere ko woni toon iɗen tori allahu subhanahu wa taala yo yaafo en allahu subhanahu wa taala dalika qur'an makko ya ayuha alladina amanu kunu qawamina bilqist shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw alwalidaini walaqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u alhawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira haray ko ndi firo aya ɗo aduna meɗen mo wuurɗen on fewndo sayi ɗo ko aduna yurmuɗo sabede noon nunɗal no fanɗi sabede noon peewal no fanɗi ko ɓurɓe fanɗude ɓen woni nunɗuɓe ko ɓuri kon ɗuuɗude tooñe no jaali e aduna meɗen on ko hulɓini noon ko tawgol ɗum no jeeya e nder julɓe ɓen no jeeya e enen hooliɓe ɓen wonde allahu ko gooto wonde nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko allahu subhanahu wa taala neli mo e meɗen allahu subhanahu wa taala jippini qur'an on o waɗani en wonde manna nunɗal ngal si nunɗi o ɓante fi meɗen o naɓiray en yeeso ka aduna ka lahara o jonno en aljanna ɓurɗo towde on haray aya on ɗo ko o yamiri en ɗo ko wi wonde manna allahu subhanahu wa taala daali ya ayuha alladina amanu musidɓe julɓe tedduɓe heeɗe aya on ndi ya ayuha alladina amanu allahu subhanahu wa taala teddinima teddinilan o noddirima gomɗinal o wima ko ayyo gomɗinɗo si tawi noyiɗa gomɗini haray udditu noppi maɗin heɗoɗa yewtere no arde ko hen ɗum woni nde yewtere nden kunu qawwamina laate dey ko dariɓe ñiiɓi e hoore nunɗal e hoore tabintingol nunɗal ka hoore leydi ɗo qawwam ko aaden fewnowo aaden yiltowo ko ɓoyli aaden ñiiɓinowo hunde nde tawata nde ñiiɓa qawwama bil qisti wondude e nunɗal shuhada lillah wonon seedeɓe seedeyagal moɗon ngan inaafi yo goɗɗo goo welto ko fi allahu subhanahu wa taala yo weltanoma wonde kala ko seeditiɗa kon ko e goonga wonɗa wolude allahu on no sutima no andi ko wonɗa yaltinde kon ka hunduko ma himo andi ko woni kon ka ɓernde ma himo andi ko woni kon ka ɓernde a hare ko ɗum lillah walaw ala anfusikum haysi tawi noon on seedeyagal ɗon lorray wonkimaki walaw ala anfusikum haysi tawi konko wonɗa seeditade ɗon wonde manna tampinte a heɓata ko miijiɗa kon ga aduna ɗo haray seedito nunɗu si tawiɗa jogani goɗɗo nunɗu wonde miɗo joganima wota moƴƴin fenande seeditoɗa wonde a joganaki mo hara ɗa andiɗa joganimo ko misal mi joni ɗon awil walidayn ma e hoore yumma e ɓen pellet hiɗen andi neɗɗanke daranto yumma mum e ɓen mum kono ɗo allahu subhanahu wa taala yeetima si tawi woni ɓe tooñi koya yeetoɓe wonde manna ɓe tooñi koya ɓangi wonde manna hiɓe tooñi wala akrabina e ɓaddodiraɓe enɗammaji allahu subhanahu wa taala ɓeyde aya on o daali in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima si tawi omo wonɗa seeditade e hoore mum ma seeditanade fii mum woni ko alɗuɗo woni ko baaso wota ɗum ɗon dey wonane sabu ronka nunɗude fi onti no alɗi
hiɗa mari tama woye junngo makko goɗɗum wota tooñu maalɗa on seedi tan naɗamo fenande fii yo hettu yo ƴettu haqqe goɗɗo in yakun ganiyan faqiran ma ko o baaso wiya a yurminaymo fii ko o baaso ko misal mi woni jonnuɗe ɗon allahu subhanahu wa taala daali ɗon fallahu awla bihima allah on ɓuri handude e maɓɓe diini a suɓude ɓe e dow allahu subhanahu wa taala aya o noon o ɓeydi ɗon fala tattabi'ul hawa wota jokkude beleɗe wota jokku beleɗe wonki fii kun aduna hum lannay kun fii kun aduna hum kun tawata ko ñiiɓuɗa ɗo wo si a mali ha heɓi duuɓi temedere a wuridata ɓaawo ɗum ɗon hay ɗulle si a wuuri ɗum ɗon ya anndu wonde manna feƴƴi génération ma on ɓen fewdiɓe ɗon hara ɓe wattima komojo hara hannde kadi ɓe tiiɗina fiima yani jokka hawa beleɗe wonki fii kun aduna hum feƴƴa ko jooni fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wotan jokku beleɗe dey haa ronkon nunɗude si tawi noon wa in talu aw turidu si tawi a sansi gonga on a wattimo fenande ɗum noon no woodi buy hannde ko hay ɓe wiyata looyaɓe ma laayaɓe ɓe yahata yiida e mum avocat ɓe yaha yiida e maɓɓe jonnaɓe jawdi ɓe watta fenande nden gonga ɓe watta gonga on fenande saɓede ko ɗum ɓe jangi ɓe inna ko client ɗan on mi supportata komo mi woni gollande on ko on ɗo mi defandata hay so yii wondema nonti fenay o jowɗo o defandamo fiino kañoɗo waliyadu billah aɗum ɗo noon no woodi hay e nder meɗen enen julɓe ɓen nden tori allahu subhanahu wa taala yo allah horeno en ayna en o danda en sugu ɗum ɗen ɗon gande o daali awto o ridu ma a suuɗa gonga on hiɗa andi mo kono suuɗamo ɗuroɗamo tertoɗamo koye noon allahu subhanahu wa taala on mbira ay on o daali fa inna allaha pellet sikke wo ala allahu subhanahu wa taala kana o laatike bima tamaluna kala ko huwo ton hu kala ko fa allah ka adda ɗo hu koye noon bima tamaluna khabiro andu noon khabiran andu noon pelletimo humpiti ɗum a wawa suuɗademo a wawa yahoyde ñande dargal wiyama a huwano ɗum ɗon himo humpiti ɗum mo windi aya ɗiɗaɓo on allahu subhanahu wa taala daali oɗo ko suratu nisa oya ko suratul maida allahu subhanahu wa taala daali ya ayuha alladina amanu kunu qawamina lillahi shuhadaa bilqist oɗo aya ko fi tagefo ngon fop o yewti ɗo wokono yo gomnin ɓe laate darantoɓe gonga darantoɓe nunɗal seedito ɗon fi allahu subhanahu wa taala seedito ɗon gonga on e nunɗal ngal wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu wota defo on dey fiiɗa añi goɗɗo wiya alorrema wota defe dey fiiɗa monani goɗɗo wiya nadamo e nambar wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu ala alla ta'dilu de ronkon nunɗude de ronkon waɗude ko allahu subhanahu wa taala yamiri on ko e delo awa nunɗe dey yamirore huwa aqrabu littaqwa ko ɗum ɗon ɓuri ɓattade taqwa kulol allah subhanahu wa taala wattaqullah hule allah inna allaha pellet allahu on khabirum ko humpitiɗo bima ta'maluna konko wonɗon huude aya tataɓo on allahu subhanahu wa taala yamiren oɗo aya ko ɗo wonɗen yanñude oɗo aya ko hasi kon waɗoɓe ɓen khutba ɓe hombiraymo khutba maɓɓe on ko hasi kon kala waɗowo khutba o hombiray khutba makkon oɗo suratu nahal o woni allahu subhanahu wa taala daali
inna allaha pellet allah ya'muru himo yamira bil adli nunɗal allah hono yamiri en fiyen nun est ce que enen fo en landike hoore men est ce que miɗo nunɗi est ce que miɗo nunɗi ka galle am est ce que miɗo nunɗi ka golle am est ce que miɗo nunɗi e kawtal am est ce que miɗo nunɗi e district mo mi woni on e mum nokkure nde mi woni nden e mum e saare nde mi woni nden e mum maɗum e miside nde mi woni nden mum est ce que miɗo nunɗi est ce que ɗa landade ɗum hoore ma hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ñaawu hoore ma ɓa pelletiɗa anndi hoore ma ɓuri ko goɗɗo ko annuma hiɗa duwa landade ɗum hoore ma no mettino fii nde goɗɗo ƴettata honndu mum ɗum o sappina hoore makko ene hiɗa faljude ɗo hiɗa bonnude ɗo ko yiyata kanko koko woni moƴƴinde kon tun o yiyata faljereji makko ɗi o yiyata boneji makko ɗi haray allahu subahanahu wa taala yeetike ma ɗoɗe wonde himo yamirma himo yamirila nunɗugol ɗum ɗo woni aranan wal ihsan e moƴƴugol yawa huno aade moƴƴuɗo fewuɗo nunɗuɗo yiiɗuɗo tagefo ngon yiiɗuɗo siɓɓe mum yurminowo kala ko allah tagi ko yiiɗanɗo aduna on ɓuttu woni on neɗɗo wa itai dhil qurba o yamirma kadi wonde manna ya moƴƴo e siɓɓe ma ɓen piiji tati ɗon o haɗuma piiji tati kadi wa yanha o haɗuma alfahsha anil fahshai o haɗuma pankareji kala bone no wayi wo o fanɗi o janɗi o haɗimam terto wal munkari e ko aña wal bagi e tooñe nunɗal ka ala wo andu ko tooñe wonno leyɗe meɗen ɗen leyɗe meɗen julɓe ɓen si a compariɗe e leyɗe ɓe wiyete ɓen na julɓe ko wallahi a ndaray tawa nunɗal e mara ɗum ka leyɗe men e mara aye goɗɗo no tooñe o jatte o piye o soke e hoore tooñe leydi ka wiyata ko leydi heeferɓe ka wiyata ko heeferɓe ɓen laami tata kamɓe ɗum ɗo watare rewride ɗon si a naati ka nder leydi maɓɓe a daɗi hiɗa ka yaasi no wawa wonde a daɗali kono ka nder leydi maɓɓe sa naati ɓe yurminta kono e hoore ɗum kadi julɗo naata toon ta o wona kadi toñowoɓe janfoɓe ronken nunɗude o ronke jokkude shari'aji wallinaɗi ɗin tawata himo jaɓiɗi o naati to oɗon kadi jokkude o waɗa janfa hoy togosoy fi no heɓira aduna wa hara kamɓe ɓe nunɗe ma ɓe ƴettima ɓe wernima ɓe jonnima kayde ɓe jonnima ko waloɗa ɓe jonnima ko ñaama tawa leyɗe julɓe ɓen a yahay wuura toon tawa koye lutti si a yehu toroɗa yimɓe ɓen ka tara o si heɓa ko ñaama laamu ala wallay nguma wiya heɓay ka waala wa itai dhal qurba wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun allah subhanahu wa ta'ala no wajade on bela jo onon on gollitira hakkilleji moɗon ɗi o joni am ɗin bela jo min mi gollitira hakkilki allah joni lankin si mi waɗa lum mi lorrali hay goto si wona hoore am ajma'u ayatin fi lquran lil khayr wannahyi an lchar hadihi l aya aya ɓurɗo moftude ka nder qur'an fii ko wiyete moƴƴere aduna e lahara e haɗugol bone ko oɗo aya kala mo goɓen ko ɗum janti yaqulu qatada rahimahullah qatada yo allah hon yurme ɓe maaki laysa
min khuluqin hasan yu'malu bihi wa yustahabu illa amara allahu bihi fi hadihi l aya wolataki jikku moƴƴo mo neɗɗanke wata gollitirte hara himo yiiɗa si wona allahu subhanahu wa taala yamiri e oɗo aya wa laysa min khuluqin sayyi illa naha allahu an fi hadihi l aya woɗo aya kadi wonali toon jikku bonɗo mo neɗɗanke mari si wona allahu subhanahu wa taala haaɗi e nder oɗo aya so ayan fuɗɗori hen ɗum be qa'idati l adal o fuɗɗori tugalal doosewal nunɗal iɗo sikkude koyno waɗi si aduna may on no wayri ni fewde o sayɗo ko ɓayro en riwi ko wiyete nunɗal hakkudeji meɗen en riwi ko woni nunɗal hakkude men e taguɗo en si tawi ɗum ɗon no ñiiɓuno ko wallahi allahu jippinano barakat mina sama e hoore meɗen ɓuttu deeƴere hettare angal tampere ɗum hara noon wodno e adna o so ayon fuɗɗori ɗon alqiyam bi huquqi l khaliq wafiyatan allahu subhanahu wa taala fuɗɗori aya on inna allaha ya'muru bil adal nunɗal ɗum ko hen ɗum woni ɗum koya jonnitu taguɗo on haqqeji makko ɗin etoɗa ɗi timma bi yeru wono wawirɗa wakkiloɗa kanko noon mo andi yitirima on no wawa wonde mi anda yitirima an anda yitiri an kono allahu subhanahu wa taala ɗum no suuɗanakima ittirima on himo andi bi qadri l istita'a walqiyam bisharia etoɗa ñinna sharia mo allahu subhanahu wa taala jippini on ka hoore leydi ɗo walqiyam bi huquqi l halq etoɗa kadi ñinna haqqeji taglefo ngo bil musawati baynahum etoɗa fonnaɓe fonna tagu ngo wota añir goɗɗo ni tun o bonna hay hunde hay so o bonni goɗɗum ko añata ko golle makko ɗen kanko neɗɗo on a duwa komo añude because ko a noddanowo dina hiɗa faala yo few hiɗa faala yo yaltu e niɓe keefata ko ara ndago iman hiɗa faala yo naato e aljanna si allahu subhanahu wa taala fewnanima neɗɗo gooto pet no ɓuri o aduna ɗo e ko woni e makko so an noddo won koya wawu ɗum wal insaf wona aaden wonɗo ka hakkude a yahata motude right feƴƴintinaka ñaama ma feƴƴintinaka nano wa jaalnakum ummatan wasata allah subhanahu wa taala waɗi o mofte wonɓe ka tumbo tes a wonata ñaaɗuɗo ha feƴƴiti a wonta aaden kadi newiɗo ha tata si hududullah bonnama harayɗa terti wa fi l ayati al adlu alladi la yu'athiru fihi l hawa e nder o aya allahu subhanahu wa taala no yeetima fiya waɗu nunɗal ko tawata beleɗe maɗen wawata natude e muɗum ha ronka nunɗuɗa ko ɗum waɗi so hombi ɗum wala tattabi'ul hawa wala yata'atharu bil mawaddati wal bagda ko non woniri kadi nunɗal ma ngal fihiɗa yiiɗi goɗɗo ma fihi mo ɓaɗodiri e ma e enɗam ma fihi mo waɗannoma moƴƴere ɗum haɗata ronka nunɗude a nunɗay al adlu alladi la yatabaddal bi sababi nasab wal ghina wal faqr wal quwa wal daaf ngal nunɗal ngal tawata ngal sansorta sabeede
neɗɗo ko jeeyaɗo e ɓeyngure an maɗum oɗo neɗɗo ko jeeyaɗo e musidal an maɗum oɗo neɗɗo ko jeeyaɗo e leydi an ma ko jeeyaɗo e leñol an si o tooñi mi daroto mi bambamo e hoore tooñe ɗen ma si mi tooñi ɓe daroto ɓe bambalan e hoore tooñe ɗen ina ɗum ɗon islam o janni en innahu l adlu l wajib ala al hakim wal wula wal quda wal azwaj wal aba wal ummahat wa ala al afradi wal mujtamaat ko ngal nunɗal waɗangal wajibi hoore maɗa e hoore am min e hoore on waɗaɗo yeeso woni ko yeeso leydi woni ko yeeso hayso ko district woni ko yeeso juulirde nokku wo kam waɗa yeeso eɓe ñaawoɓe joɗɗinaɓe yo ñaawu yimɓe ɓen si ɓe ari ka maɓe eɓen moodiɓe marɓe ɓeynguli eɓen baabiraɓe eɓen neniraɓe e kala neɗɗo jeeyaɗo e ngewo tagi foɗoɗe e mujitama a meɗen on fop e jamaji ɗi allahu subhanahu wa taala tagi ɗin fop kefero julɗo no yamira nunɗugol siɓe nunɗi ɓe yiyay joddindin ka aduna ɗo siko julɗo on so nunɗi o heɓa joddindin ka aduna ɗo kala hara ɓuroya qala sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna almuqsitina inda allahi ala manabira min nurin yawma alqiyama wo ɓen nunɗoɓe ɓen nunɗuɓe ɓen jokkuɓe nunɗal haa ɓe maayi e muɗum ɓe wonoyay e nokku towɗo manaɓe hara daygu no woodani ɓe yawmal qiyama ñande dangal ñande tawata dayguji ɗi mo ɓe no hatto jine majje fiilum boygol sirata ɓaawo allahu subhanahu wa taala yewde fi nunɗal ngal o janti ko wiyete ihsan kon woni ihsan heɗen andi jibril alayhi salam landino nelaɗo kon woni ihsan kon ɗum ɓe jaabinomo an tabuda allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ko nde rewata allah wasi hiɗa suutimo mo dari yeeso ma si tawi no woni a suutakimo ya andu kanko emo sutima so ihsan on ɗo moƴƴagol e jama on koya waɗu wasi allahu subhanahu wa taala no renuma ma hiɗa reni allah yeeso ma ko ɗum woni siɗa moƴƴade e tagefa ngo ko ɗum o wiɗo alaqatul abdi bi rabbihi fa yuhsinu fi ta'atihi ikhlasan wa mahabbatan wa raja'an wa khawfan wa tama'a woko laɓɓingol relation maɗa on an e jooma ma yiiɗamo tamƴinoɗa joddi e junngo makko hula lette makko ɗen si iwi ɗon wa yashmalu aidan alaqatu l abdi bil ibad on ihsan ɗon kadi no huuɓiti relation maɗa on e tagefo mo e jiyaɓe allah ɓe qala taala wa qulu linnasi husna wo yewte yimɓe ɓen ko moƴƴi wono aaden tata ko yaltata kon ko hunduko ma ko waɗay ɗum jama on yiiɗe ko waɗay ɗum jama on ɓatto ma ko waɗay ɗum jama on heɗo ma kono so tawi ko yaltata kon ka hunduko ma koko lancata koko waddidirta koko ittata dimu e neɗɗo haray a waɗali yamirore allah nden eɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allah dandu en ɗum haray soko min kadi waɗi ɗum haray mi waɗali yamirore allah nden
ihsan ko hewtingol moƴƴere e goɗɗo goo ko ɗum woni ihsan e yurmede yurmeɗa tagge fo gon ko fop wa ahsinu inna allaha yuhibbu lmuhsinin wone yimɓe moƴƴinayɓe pellet allahu subhanahu wa taala no yiiɗi ɓe yimɓe moƴƴinoɓe qala sallllahu alayhi wa sallam inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay allah o windi o farli ko wiyete kon moƴƴugol e kala hunde ha o ɓangini kanko allahu e yamirode nelaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam e oɗo hadis ɓe maki fa ida qataltum fa ahsinul qitla si tawi woni on piiri de hay e gaño mon tawi a wawimo moƴƴo hayno warirtamo no naya warinmo babarik warinmo mone warinmo hasad koya warinmo no newori o inni wa ida dabahtum si tawi woni kirse moɗon ɗen ɗew dagini ɗen yen hirsuji ñamen tewu mum si tawi woni a waɗi ɗum fa ahsinu adebha haray moƴƴin hirsugol ngol hina ya tampin hay kullunkun ko wonɗa hirsude kon bahima on wona ya tampinku ɓe maki walyuhid ahadukum shufratahu walyurih dabihatahu yo onti welnu laɓi makko kinki o hirsitaki yo o newi nan ko wona kon hirsede hara ɓittaki musidɓe julɓe tedduɓe allahu subhanahu wa taala o yewtiɗo fi ihsan e nder o aya ɗoɗe ko ɗum ɗon jeeya e waɗugol nunɗal o daali ɗoɗe itaida wo itai dhil qurba ya moƴƴo e ɓen siɓɓe ma ɓaɗondirɓe e maɗa e enɗan dare nelaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko yeeti en ɗoɗe ɓe maki man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir falyasir rahima kala on gomɗinɗo allahu subhanahu wa taala e ñalade joddi kuuɗe ñalade dargal ngal yo moƴƴo e siɓɓe makko ɓen ɓe makeni en hadise goo si tawino en gollitirno o hanno adna meɗen on no weeli en heɓatano ɗi soñdiaji ɗi marɗen tawno hande ɓe maki man ahabba an yubassat aw an yubsata lahu fi risqihi kala on yiiɗuɗo fi yo allah o yeññammo ka arsike makko hara wonale ɓittede wa yunsa lahu fi atharihi aw fi umrihi allahu subhanahu wa taala juutina balɗe maɗen hara gon ɗum waɗata falyasir rahimahu yo jokko en yo jokku enɗam yo moƴƴo e siɓɓe makko ɓen hande noon piihoy koye alana wona na no lanca hakkude nene gotoɓe piihoy koye alana wona na no lanca galle hakkude ɓeygu e moodi e ɓiɓɓe fii jawloy koye wona koye accata ka aduna ɗo kala ko marɗen ka leydi ɗo ko ɗo luttata en yadata hay hunde mum kono ɗum no waɗa enɗanji taƴa yimɓe ɓe gacca jokkodirde mo be bonna inde oya ɓa allahu subhanahu wa taala gayni waɗde yamiroje ɗen ɗon o sotti o addani en o haɗi en piiji tati o yamiri en piiji tati joni mo hadde en piiji tati piwmara num kum o haɗi en kum ko alfahcha himo haɗi en waɗugol pankareji bona shirku billah zina
ɗum no lolli hande adna joni ko normal Facebook no heewi ka yiyata ɓiɓɓe julɓe no jooɗi no yeeɓiti hoore mum no wadde boneji feññina mantora bone mo woni wadde waliyadu billah sa wiye Facebook ayay ka tara oje men ɓiɓɓe julɓe ɓe haajaka ɓe mara dimu ɓe mara haya ka tara woje ɓe waɗa ko ɓe faala o yaha o juula ka juulirde o waɗoya kaba'ir ka yaasi ka tara wal iyadu billah en tori allahu subhanahu wa taala yo allah renana en ɓeygureje meɗen ɗi fahsha fa huwa kullu ma qabuha min al aqwali wal af'al kala ko aña kala ko boni kala ko ñiddi e konnguɗi e yewtereji e kuuɗe ɗum ko fahsha wiyete awa hande allahu subhanahu wa taala jonni e moƴƴere hendu wonde moƴƴere koye téléphone oy koye ok no o waɗi piiji ɗin fof nderta portoɓe moƴƴine kamɓe ɓe golliturde fino ɓe yaara yeeso enen e goltirde fino yaara en ɓawre ɓawre hande ku machine hum ko joguiɗa ɗon ko waɗante piiji ɗin fof banque transaction ji ma ɗin fof a jotto ɗo jonna mbuuɗi ka faalaɗa a waloto ka danki ma soda biye ma avion waɗa ko falɗa e nder kunkun joguiɗa ɗon applaynoɗa visa ma on hendoɗamo ɗon haɗi ɗum fof koya yo daroɗa waɗa saffa yangoɗa haasi ɗum ɗo waɗa kono joni enen ƴettuɗen ɗum ko noddidirgol worɓe e rewɓe noddidira waɗa vidéo jooɗo yewta jemman fof o gollitiri ala hon kon ko lorratamo o gollitiri ala hon kon imo moɓude junuɓe fi hoore makko eɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allahu reyno en haray se yeehi toɓɓere ɗiɗaɓere nde allahu subhanahu wa taala haaɗi e nden e muɗum ko munkar huwa almaasi wassayiat bi mukhalafati awamirillah wa awamiri rasulihi sallllahu alayhi wa sallam allahu haaɗi en waɗugol munkar hunde añade nonde foti wo ko miijiɗa hinde fanɗi wo wota waɗde ɗum sa lundike yamirore allah nden a waɗi munkar sa lundike yamirore nelaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam a waɗi munkar allahu subhanahu wa taala hombiri aya on wonde o haɗi on kadi ko wiyete albaghi ko ɗum woni dhul tooñe wallahi thumma wallah si en accali tooñe ko jokkuɗen kon e o aduna allahu subhanahu wa taala o jippina lette meɗen en yi hay corona kun corona o waɗi kun ɗo kunon tun yoni ko waɗen wake up call ko findina en e ko ɗaniɗen ko tawata avion ji aduna on fof daro duuɓi ɗiɗi makka yahdaki juuliɗo meɗen ferma wano menen wonɓe occident ɓe fermi men ka cuuɗi kaso laaɓugo poste si a yaltay ko ma kaydi signé si yalta o anda ɗum no yurmi ko wake up call allah findina e woni ɗen ɗani kala tooñe ko annduɗen no bani adama an iɗa tawa e muɗum potto e muɗum wota wiwu tun ko ɓe dow tun ko gila ley ha memoya dow ɓe noon dow ko ɓen noon ɓuri wonde responsable sabeede a wata ñinnude sharia nan wonɗo ley ñinnata sharia on ko wonɗon dow waɗata waɗoɓe ɓen ɓe ñinna sharia on si ɓe bonni sharia on ɓe rewna ɓe hara yoɓe anndu allahu subhanahu wa taala no suutiɓe himo windude kala koɓe golli kon en fof men allah o no suuti en himo windude kala ko wonɗen golde kon o ñaawa en kadi qala sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam maaki kullu lmuslim ala lmuslim haram dendangal on julɗo
o fop makko e dow julɗo goo ko harmuɗo damuhu ƴiiƴam makko ɗan maaluhu jawdi makko ndin wa irdihi e dimu makko ngo haray jokken ɗum yo tori allahu subhanahu wa taala yo allah waɗo yimɓe faamuɓe qur'an gollitiri faamuɓe sunna nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam gollitiri wa aqulu qawli hada wa astahfirullaha li wa lakum wa lisairi lmuslimina min kulli dhanb fastahfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هرد هم برد كتب ميدان توب ديدي توب دي أرانيردن كو حديث نلا ميدان محمد صلى الله عليه وسلم كبماكي ما من ذنب أجدر أن تؤجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وعلى جنوب هندو de Allah yaccintal lette mun ɗen wonande on waɗɗo on junubu ɗon ka adna ɗo o marana on ti kadi lette mawnuɗe ñande dargal ma ka lahara hewti ko wiyete ko bagi tooña tooñugol tagaɗo e taƴugol enɗan toɓɓeɗan ɗiɗaɓere nden hombirta nden en fof meɗen miijitoɗen nde moƴƴa adda meɗen on ɗo allahu subhanahu wa taala no holli en piiji buyi fi en faamu wonde nunɗal no wonde e nafa ibnu taymia rahimahullah no janti athar ka deftere maɓɓe ɓe maki inna allaha yansuru dawlata al adila inna allaha yansuru dawlata al adila wa in kanat kafira wa allahu subhanahu wa taala o walla leydi nunɗude haysi tawi ko yimɓe ɓen to ngo hefaɓe o walla ɓe kadna ɗo si leydi nunɗi tun e population maɓɓe on ɓe yurmama population maɓɓe on allah on walla ɓe kadna ɗo ɓe maki wala yansuru llah o wala yansuru dawlata alzalima allah wallata leydi toñori wa in kanat mu'mina haysi tawino wonino yimɓe wonɓe ɓen e nder leydi ndin ko gomɗiɓe si tawi woni tun ɓe woni toñoɓe si ɓe faalaɓe juulay kono allah wallataɓe gadna ɗo so walloyaɓe no gasaka kala ha en tori allahu subhanahu wa taala yo allahu famin en dina meɗen kan اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك أن توفقنا بما تحبه وترضاه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك أن تجعل الجنة دارا لنا ودار كل مؤمن ومؤمنة ودار كل مسلم ومسلمة اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك أن تدخلنا الجنة بغير حساب وآخر دعوانا أن الحمد لله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا